adri national highway sigi Impal Dimapur lambi fully su to si makhada thamjin gi yana puthor pone na di lawi adun husiti Manipur si yenerable nga ena ikona santana nan haib dai matai yam na phajabo wafam ni madu maina ikoi gi kuki gi ma naga gi ma block si maitai gi ma tana hono buda naga gi jaga to min le ma jaga nga si maitai gi kuki gi tana wona ramba against the state against the Indian Union da no mai kapal na drama to mayam sing proxy agent mayam ngasi koko mina hayek chakani ga haib bosi matak da amuk su sigi pot mayam ji against law ri khongi mayam je tana tadana phaba ki hen ba yana Potra unlawful prevention in 1967 gi madugi section 4 gi potu amu ngasi pusala ibase na achoba potama section 4 gi ngasi gi gi posi pusala isen laweba madam sida yawi it empowers the police and authorized officer to arrest, search and seize property without a warrant. They have if they have the reason to believe that an offense under the act madugi chapter 4 ga 5 te matugina commit tawre haibadu thajaba taraga di haibot am yawreba aduna mamangda ekhona masigi potsi mapungwana chanadraga su dum chanaga leibene sai pawne yam chumeba sigi mamangda Armed Forces Special Power 1958 chanai da hauji UAP Act 1967 se masigi section 17 18 20 se lalawu sing pham matamda lalawu mari lene pham matamda loina pam section 8 ama oeba adu section 17 18 20 se kari yawi section 17 da Rising Fund for Terrorists Act directly or indirectly address yawi 5 years magi jail thamba aduga life imprisonment oibiya ba fine yawbiya ba haire participation organizing direct in the fundraising raising of funds for the terror act to later number 1 section 17 da 18 na unlawful punishment for conspiracy attempt to advocacy abatement incitement or terrorist act to yawre baju chamane sai my punishment do require evidence to prove conspiracy or involvement se sitting asi phangdamne loi thadokpa adage mo ahum subra section 20 da UP age kainda punish any person who is a member of terrorist gang or organization involved in terrorist act haibeneba si punishment is chamane adai da court na si section 20 ga 7 18 zila amatunda court ki duty makak lei Madi court ki duty di kaino court focus on finding substantive evidence of active membership rather than just association haibeneba sigi posum court na thima tam da di madu ki pot phangtra kana mayam thadu eba ari NSA tabain tagna nakala ma chakre ko aduna semjin sajan bo wai mayam nam sudum phaba punba to ya ba mayam ma just head constable ma dagi hawraga matak tong mayam da loina piba ya ba hana acho khara chawa ma da khara wangkhat pam da piram ma dagi nemthar ga pire posin ta kadi akhoi ta sengna yam luba situation amada ngasi Manipur laire ngak yawna luppa sinking community oidrobani haba pot singsida ngasi de akhoi na kano elected mayam sina is unable to maintain law and social order magi maintaining social order aduga protecting individual rights and kano di promoting justice akhoi na haiba first and foremost duty magi moral responsibility law da dagi kaw ene akhoi na haijari se kaino da first and foremost duty on elected representative is to protect the dignity of the house, that is to protect life and property of common people like be there makhoi makhok do changde adu yam phajaba na sai kaino na ong thambi gi do tamon thambi gi pot am yawe ba kaino da ekhona pawung go thambi gi pot am da yawe kaino da Manipur gi leiriba elected nupi me am je nibsa kip jen gi tokro kim yawan singi tokro mo songi separate administration tam de koi mi wona lawdre koi pot de ko phage phajana pun gi pun jena koi na highest my highlight ji kaino da Manipur gi apun gi saktam mo ngang taba ko ki community ga tang mai khum ngang pu gi sawwa ni koi na highest ko mi oi ba mon tin ba kai de ai ma kan masak loin khang ya hana social pa pa nga dum kaino to nga tani wari dai adubu maduda nupi me am lariba singsina ngasi nupi amagi masa ani apik ani Tronglaobi gi handaki siba matam da wawda condolence ki o wafam amata ngasi udaba se yam laibok thi aduna to hujik lai ba thuk lai ba mafam khuding ga loina sandorak liba irang tens henga lai ba se ground reality situation se oja kamain ubi kamain thambi ni uja lengang na mogi tawhum thokpa masa gi moral responsibility do matang matam sana lahou dabuduna irang chingi sum escalate tok thuraga haib tare ko torbum bangla da hogi pone arugo hujik ngarang nahan Tronglaobi do Ukhrul yo haib sigi tagi wafam nate torbum bangla da khoi gi 3rd May 2020 da hogi ba amba mai taba mai chahan ba horki ba pot khoi gi Anglo Cookie War century gate mai tha hebe namara tawki ba pot ri horaga ngasi bo adima mangdi ga moi di yam sang jelegam project ama toroga khoi gi hujik khoi gi elected sing gi marak tagi ani Cookie tribe insert option ba hogi ba je amuk chana draga chanan gi ba pot sidagi karak po do moi ohum kari na si marakta mastermind of the conflict ne hariba MLA ju oina BJP ki oina leri ba Paulinan Haukip na magi adugma jelegam project ki manungi magi
mayam sing gi manung yalak pa magi tangkak na ya pa pot sing che government na tangkak to chap chana thadat lo da ba adum chai ba mai du gi mathak ta khoina ta seng na har ga de dum thau hajen ba ga mana na thok pa khau e ba thau mayam ma matam gi puri ba lengak sasan si tawi ba mayam sing sina moi gi responsibility chap chana fix to ga terrorist sing na tra extremist sing hai bi khoi gi su sign to na ga lei gi ba kangu oi ba tar ga su ma khoi gi ground rule ma khoi chap chana madu implement to ga tham gi da hai tar tham gi da potuna sum escalate to thropone na di lawe se deep state ki ama ma gi proxy war gi proxy agent mayam na haina report mayam sing se khoi gi ta sing na toina khoi na zum hai ba phawon zum hai nungsi site na leng pon te hai na ko mayam na thamna report se yam na chum wa pham ne swaida khoi yam na nokning se anda ki ngarang gi hai tar ngasi tarik ko mari ne khoi gi khongjom de khoi gi layo kar ipai pu sing gi yam na maroi ba Manipur gi itihas ka thana roi da bunamit asida Manipur gi legendary state song saktage national anthem yes aduga kaino sa upa hora abde sigi pochida amuk koi kokomi gi women wing na tasengna Manipur lengak singse puppet government puppet politician sing ipai pu sing mafam khubum changbe yaroi have se nampuda nahan thawal chapangam gi dabado chief minister helicopter chela khibado chap chaba sogri yung budona arm personal koi police forces me am sing lai helaga governor su moju magi cabinet colleague natraga mla me am yauna ngarang adum tawkhib swai jidai koi na hajening idi अखोगी लमदम सिकी हानग पुवारी का सागोन रलागबा हिस्ट्री में आम अमसे तसेंग निंगथिना नैनदबा अदुग तसेंग मणिपुर गन लेजरब पोर्ट में आम सिसु इंडियन यूनियन द 1949 द मर्ज तौरे हाइदनबु अखोगी लेजरब स्टेट के सोंबो कालगा सलगबो तारगदी अखोने स्टिल लॉजिक से ग्लेंगा अमलेरिस दी सात्रंग बोर्ड मथक थंब खोंबी खोंनाव नद्रगा ही सेना निंगथौ अदुग सागोन सामु अदुग मने अखोने हाइजबा अदुग चामना पांखक ओय मरमदि कइगिनो हाइकांदा एट द टाइम ऑफ administrative failure na constitutional machinery me amje breakdown to matamda emergency ki provision na constitution of India na article 352 ding 360 wok thamgi manung jigi article sing je matang matam gi matungina union government central government na Manipur da sijinaraga Manipur praja miyam gi wari base masigi root cause khanga ga suning thi jana thabak se matang matam jana packet pdf se mayek cheng ngarang gi khongjom de celebration state song chan gi da amani na thamninge maram di kaigino hai kanda ai khoi nu jik still कोई security advisor सी कोई कुलदीप सिंह हाप लेबनी ना कोई तसेंग लेंगाक अमा मसी इंस्टॉल तौसले पॉपुलर गवर्नमेंट हाइबदु हाइबम थोक्टर राइना खाली हुजिति मरमदि कैगिनोदा कैबिनेट को एक्सपांड तौ ngam मियोय ट्राइंग थोय लेगदो द मियोय मंगान लेरगा कैबिनेट एक्सपांशन ngam दन लेरिसे अचौ वांग अमनी अदुगी मतकता लेंगाक सेदि मपान थोंगदा थम्मगा मखोयना तौरिबा ngangadो सकदो तौगदो थोक मयाम सिना सेंटर ना चाबी थारा चपदोने कोयना उबसे करिगिनो हाइ कांदा आर्टिकल 355 से स्टिल हिंगगा लेबिदनो मरम मोर कांदा इवन ngarang koi ngasai mamang da haipet kainona su waung mani na su panbo hobigi bako ikoi gi taseng na hana digi leje badum ek ni UP ek 1967 gi pot amakhak ikoi na citizenship authority hapa aganda koi 22 April 2026 notification nama joint secretary home na tholakpa gi matang ikoi gi section 43A of the UP Act 1967 reading with section 2 of the Act satnerani masigi pot se until further order harakpa pot se yamna lu pot namani adu tagadi ikoi gi Manipur gi miyam sing se masi hui hangdong gumna uba masigi lengak sasan gi swarak pot mayamduna emergency gi provision mayamduna masi hui hangdong uraga tanaraga ikoi gi uniform seliba kangu singjina kusira sida toning ba tawbu yaba gi pot armed forces special power act 1958 si koina mamang da yamna diagonal oiba ek ni law ne na hairaga ikoi gi belly gi district sing dagi loktho e singi jaga khara le haraga singi jaga da madugi chapchaba implementation ikoi ngasi ude but hujiki UP act 1967 jidi magi district authority haptana thamba pot aleram bangasi hapchalaga toriyo pot singsina takpadi ikoi masigi copy to piu matam dum yengoba secretary to the governor p adagi staff office to the chief secretary p adagi commissioner home p director general of police p a secretary law p all district magistrate ADM sing p adag all SPs p adaga registered general high court p aduga director of printing and stationery notice board sigatang thoga koi state ki chief minister gi PA da natraga home minister da state ki p there that means center na dum koi state kalaga thabak power exercise to wiaba magi emergency provision sing dugi manungda ama oiriba ekoi ngasai gi article 3 side to leibani na ekoi gi Manipur da leiriba lalhobo mayam haib tare in particular na haib taraga dis poing na arga di aseng with the belly base in koina moine insurgents or underground organization mayam se totally one time the mutit kene na mamang da 2017 da orangani aruga marakta su hai home minister Amit Shah na thamgi wafam da 2026 27 da mutit kene haib dugi pandam du male na idlawe
aduna Manipur gi sumba irang sing se ikoi ngasi khanariba ikoi gi huzik from to kano digi Tronglaobi to Ukhrul Unrest spread and hariba je escalator iba pot je masi kamta nate ikoi ngasai kokomina ngasi di hayengi achoba relay ama chatna ba sem sariba pot je amasida thammiba mogi magi kano se lengak ta miyam gi aroiba wahang hangba khongchat haiba pot ne April ko mga chat to je kokomina thammi je sida makoina wahang taruk khak government da hangni haiba sigi mamang da kokomi gi koi convener so oriba koi gi kano na wai ke dhirena thamgi wapam mayam leigre aro Manipur government da makoina hangadu wahang sing sida hoji anchor na hangbiru dugi pakhum so dum yaure na khale maram di wahang sing si masi taseng na dum mayam na hangnaraga su lakpa hangbangam da su leiba aikoi panel list kharana khara mai magi puning da natraga au ba wakhal leiba sing thamaga su ngasi civil society organization sing na su laroga su yamna phong na lorom da se taseng na ngasi hayeng di wahang taruk sina mamang tharaga hoji khoina sum escalate revolution leiba sing matang da hangadore madudi wahang sing di Manipur government amadi India government na yellow mi muthat na ba auji chathari ba proxy war lephan bangam marodra habsna aham wahang oi moigi ko kitang wai bada sena bi IC posni ani subuda Manipur lengak na koki narco terrorist sing ase muthal roidra haibna ani su wang oi ahum subuda Tronglaobi amadi ti ka som da thok iba thok dok general sing phara ga wail chatharaga justice phangalori dramyam je haiba poni Manipur lengak na Tronglaobi ki thok dok ta CRPF sing kap tho ga hat ke ba mioi ongi matang du da CRPF sing du gi mathak ta haliba CRPF sing mathak ta kari gum action amata local roidra haiba wang ama Manipur lengak na IDP sing asi masa masa gi mayumda janbagi matam chap chara pi bang roidra haiba amaga aroiba wang subuda taruk subuda Manipur lengak na koki terrorist sing gi oina sanalaga thamiba su je advocate tawrida haiba wang sing sineba sigi wang sing si hang drengai mamang da makona thangba statement da yauriba sigi statement sing asi gi Tronglaobi to Ukhrul Unrest spread ta aina thamjani je proxy army sing sinaraga proxy wa thonba lamdam asida both state amadi center na loisin thamniba sigi matang da warashin ama prokna khona bo oina hayeng wang taruk hangane haise sigi mathakta ikoni yam nungai tabase ngasi si chumina taga lale haina baduna pot am oiraga aikoi ta sengna Major General Sir Aleng Supreme Commander South East Command Naga Army NSN GPRN haiba amana ngasi morning 24 April 2026 ta koki lalhau bani haiba am personal manga hatleb sigi singse under eso iba man busu yawi photo ure video ure ko hat pagi moi phumga kom da thamba phumam dagi ure daru sigi post da moina haire ngasai gi moi gi londa naga tangkhul londa lon mata mai ron da su hairaga masida Tronglaobi gi thoki bada chena ba haiba posu ngasai anchor no mang thambi gi do madmaina hai sigi mathakta amuksu yamna nungai tri potse ngasi sira khongdagi na sina ketel gi maraki adu vai boda pung manga dagi na pung mapan boda akan ma makangi nomoi kapna bada ahan boina naga village guard hai tare ama sire aruga koki lalhawa ani madugi potu so muk sire na haiba pot amu moi ohum amsung sire ngasi manga ding mathakta ngasi sire nipan ni ko nipan sire adedra madugi sire bu koki ani dra krai de phange ganda road side between Molam and Sangopal village under Litan PS ki madra phange na haide sigi posna maram wara kanda ikoi ngarang na han numit manga ni Tronglaobi ki pot sida madu JSC imung manung aragi organization mayam ikoi yawi ban mari leinai de total shutdown en tongna bagi pot leringi du amuk somna kanda valley gi area jaga de amna unrest lo ngasi gatne ba ngasi mayam chatna riziko hayeng chudum sigi relay leibnina mayam kanna kano to establishment mayam kano to do mande but lenga kyo na di makoi gi notification sing thopolo lepte ngarang na mu ikoi kano gi do ikoi UPA ke do thole ngasi na mu Saturday mayam sing se suti later except holiday da ta banatna haiba pot am thole ngamarak ta ngasi di National Highway number 202 se amuk yangang popida Imphal Ukhrul lambi se loina mak ngasi thoiba yuki kano da thon le am oire adu tagadi Manipur da ekoina ta sengna ekoi gi leiba pot tholi ba ngasi root cause of the conflict crisis kari gi tholi ba kamai tholi ba hai pot da ngarang han video clip amamu ekoina kano ure viral oire mamang di koina Assam rifle na koki lalo busing kangkhali koki ga chaminai koki training tawi adu tawi na mayam mamang da haina gi belai ko masa aina haibe wante thengna gi ba social media gi potuni amu BSF na koki gi bunker sabi de ngarang nan ama viral ori buji keno koi gi WhatsApp group sing ama pau gi keno sing da how far ke am chumila le have let subject to correction oira ga jo adu ta ga di ai khoina hujik swagi matam sida Manipur praja ai khoi su ikap thokwa chap chabe phire amalobum thoi hana gi lenga hauji gi lenga haina umkhatna ga leibe gi pot sigi pot mayam sing se thadok da ne sengna aruga hujik su amu civil society organization gi oina yamna leading role lorga yamna thona phana ikoi gi ju sahi makha oi ba haib tare ko ikoi gi inaw amakha santana hakpam se sigi pot ta ikoi yam noi ta bam ngarang thengnai ba
madugi pot da mana FIR ama changre hai sigi posi kai no hakana yam sensitive oiba kano oiba pot amada ekoi gi 3 years of violence since 2023 under Biren Singh same crisis different reaction why and to pot amako alaga just 2 months under Yumnang Khemchan a government trying to rebuild trust between communities haga boycotts call begin resignation demand question flooded makan taw isi ko sigi matakta muk yam nungai tri jaina kai no da who benefit from Manipur violence since while ordinary people suffer, some have turned crisis into opportunity in Toroganda, Nasagi, Kano Hoisi, Yamna, Santana, how Pom Hoi Kanosi, Masigi Matakta, Wapam Mayam, no, I told Mayama Tamaganda, Masi Hana, Siam, Nexus Legamoidi, Matsum Zabi, Habitat, in the Irisi, Matakta, Samanaga Toroga, group of money, Iranimana, if I must cannot talk from Mali Santa, in a hang, but Yamuita, Drain Hang Maneva, Shumba. Miyam kita buk terus siapa pun mani oiro kita mau kenu ai sahaja oiro. Thola quest paling angjer isi dah. Khusus siam lu khusus hanegi lengak khusus lengak ini panjang isi kemana tiko. Pau mani am ayawi ayawi. Saya iam bersanta pami. Something man gitu na. Ikutnya iam bersanta na wafam tahu dah ina wam hari iam bersanta riak tahu pau ikut pami na mana. Ikutnya hari mana. Menurut tu siam khusus anu bu ori ba anak thani pa. Kita ngela iba pai di ba Khemchan gi magi kenu lau thopun menurut tu ne. Sedai saya ikutnya anak Khemchan na Manipur kan mani Hanagi Biren Manipur to guy when have sounding there. Or from Monga Tam give the Madu Yam no item, Unkana repeated to Jerry Waidoco. Machi Equina Tamibo Wapum sing to the Achumbatara port, Nassi Toleb. I do any Yamba Santa, the highway one day, Yambo political parties in Pau was like Manipur, the RPP, to result moment Sakatana, MPP, what the Natanako. So there is the NAID, Manipuri am lagre. Simbameam saying a city Kitancho Muk, Hinkalan Matotare, Adoga Equina saying now, how Kiasama, Hectolopaga, Equina. NI had a scenery have a position, the saying the government and Haki, Ushin Sin Matadok Piana Toba, Port Amaka Wave. Madame the Mashiki Posa in Hibernate and Han, 2nd April 2026, the NI at the SPM, Mana Piva, 11 PS Paba, Magi Pakum, other Mana Yaweva, Karigumba, Equina investigation to Hibertagadi, Ministry of Home Affairs Tagi, Magi instruction direction, Peter Tobayade. Other than Equid Madukia Samaka Kimataniko, Masi 2023 the Equator Canada, I am in signable signa, Kogi Quakatil Konzel Kai, Akojum Nan, Bokoma Hat Kimatang to the court, Alangam Masa. I don't know, High Court Labor Civil Case number 631 of 24, High Court Labor, Portuguese FIR number 82. I close to up 2020 the Kambopi PS and local case and Matangi from Tomer Potagi, the Kango Potnico, Sigi Posi, Tolam the Koju NIS scenery and labor say. Sidum Lane, other than Justice Committee, Manipur, the Madame and Pulaga, Manipur lady portion and Kankal High Port, I Tazawi, Maduki put my arm, Summa Pressers, Equina, Pabu and some high leg traveling actor. Langaki lady, Magi Advisory Committee, ma'am, so I the Equina sounding the Equina Tumbase, Equiam sounding any kitchen cabinet. Are kitchen politics and a high system which on young never. Kitchen cabinet sequence Kanda, Kamana High Kanda, Magi referred to was here, referred to an informal Adoga unofficial trusted group of advisor to a political leader. Hibaneva, the minor Kanogisu Kemsan is later was at Hibaneva. Madam D, Sigi Post say kitchen cabinet Kanda Kamina, Tolai, World Mayam, the Kangari Himatamda, 1830s during President Andrew Jackson Gimatamda, Maki Posing say incompetent advisor Mayama Lady. Magi leader to Magi agenda prior to adjust core issue to the had the higher portal Tamapo Manipur, Tarakwa, the kitchen politics, the kitchen cabinet, Aruga proxy or proxy agent, Aruga Mutapalai and Masiki profit to Mayam Sing Jelly with the activists. Nataga senior citizens, Nataga any port ladiba, any port singina, Masi Laracomeam sings here. Nakona Mataranam Pautopum, Satpusna, Equinosi, Lucian Bungam, the Manipugi port set, Adam Escalator when I just mind. Okay, thank you so much. Okay, Yamazan Tambi, Iran, the whole of Podeginiam to Muzana, Kuyakang High Scholar, Mayam with a different opinion, Adugakugi suggestion, Mamam Pete and allowed, and Mam Lapi post Mamam lady to get hosted effectively. Involved to Europe Mayam says to a quick Tangzilla Pagi that Ozana so Santa fire pan big Tambiki, but situation to look up and she was a mamam like Rebo from Suzumatambi. Sagi, Zakin and Zuka highlight of Birame Pabuna so isolated to Zakin and there was a social activist that was dictated by Mambi Ramonak state up with government appear for responses who as if she's open a command in Bay Aduga Katang
खतंग सजे क्रिएटिव ओइ भाई तारी स्टेक होल्डर गी एस कोई गी सीएसओ सिंग गी रू प्रोटेक्शन खिली बसिंग माइ कई देसु consequences अमसुम इफेक्टिवनेस अनि सि येंग कान हाई तारे ओजा एसएसओ सेलेक्टिव जाई मोच हाइद कमाइन एनालाइज सो आई थमजगे सिगी मतक तंग साइमा मांग द पाउ मने थमगे अनलॉफुल एक्टिविटीज एस की मतंग जु यावगा आई खरा दम थमजगे अर याम तेन तंग थमजगे आई खोइ त सेंग हाइदिंग असि इरांग थुइसदि यामना चीफ ओइबा मखलगी हाइबे तारे यामना लेस एक्सपेंसिव ओइबा स्केल दा डायरेक्ट वार तोहन बेबा पोतु तौबुदुनबु इकोना प्रॉक्सी वार हाइने Sigi potsi kai no the sponsor ni providing fund, weapon, training to advance their own strategic interest while minimizing direct confrontation and cost na madugi magi keno da kari hai tare definition the piraga lai ramane si koina hai bana te ko aduna arm conflict ki potsi gi potanga sai gi tawde koina malim gi oina mayam ma hai koi gi jathagi ba proxy war sing maming da sing the Vietnam war adagi koina Korean war adai Angolian civil war sigi pot mayam je adagi Vietnam is a classic proxy war ni ka hai ni ko many dozen of conflict wars in 1946 and 1991 for the qualified proxy war and trying to declare the mayam ju lai si de koina hygienic ina hauji koi Manipur da ngasi thoi ba Iran crisis mayam sing je kadai dagi cholak tholai ino hai ba se ai koina ngasa hai de due to the ngasai gi ka hai tare moi gi moral responsibility lo ngam da ba by the elected representative party in particular na hai ta ga di kaino da maintaining social order and protecting individual rights and promoting justice sai se moi gi mathau ne ba koi gi na te ba aruga amuksu leader mo ba ta ga di sumaina thengnai koina a leader must prioritize an agenda that address core issue hai ba pot se sigi pot se madrama gi service quality growth innovation praja myam khane man loing man yat ka da ne ba sigi pot myam sigi manung da hai tare magi nga sai gi critical analysis of regulation adagi self nga sai gi kaino hai tare regulation internal policies aruga cultural kaino gi practice myam dakale hai da nga sai gi madugi khoi gi pillars of policies myam nung da yaw ga da hai da nga si policies myam du yatram ni na mapan yalak pani mapan gi pot myam yat pagi mami de ngang khongjong kaino num da tai ren mamang da hai du sina ne ba aduna nga sai pillars of policies myam do magi potential purpose adagi pay for madugi myam sing khoi na thengnari ba larik ta kai da thengnar ko myam ko MSW to bu da thengna sa myam sing da chai da di makatang na le rame ai koi khang dia reality de Manipur di yaram dre adu ta ga di khoi na hai na swai de khoi na han khoi gi he thamja bane na ai koi kaino jiauri ta kan han obim gan sa di kaino gi bong kaino sakre sei sei khoi na amar mukta gi wari se khoi Manipur koi thopire ba han myam je adu gumne lawe matam na mana am पायरगा मासी स्कॉलर नि अरुगा मागे लिविन टीचर नि इस्लामिक स्कॉलर नि अदु दागजु मान 1858 तकिना 1931 दा हेंग तरो हाट किबा 73 इयर्स सुरबा अहनजे मासी लायन ऑफ द डेजर्ट ने हाइने मागी मोटो द कई थमी वी डू नॉट सरेंडर वी विन और डाई हाइना मान सथगिबा पोतना द सेंगना हारगदी मागी यामना ममिंग लैबा पोट अमखक मंगोंदा ngasi मालेना निंजंग लैबजे अमर मुक्तागे पोचे मागी लायन ऑफ द डेजर्ट से सिमा वंजु लैब्रानी खल्ले आने कन्न दको अदु द मान हाय मतम द हाय डिफेंडिंग peace and indigenous identity against persecution and mana madwaida ikoi no ji thola ji cha manana an myam tholo lawrich mind tawe siga sa manana ikoi na an myam ji khulai paraga lal hause haibanate adu Vietnam na USA United States after a terrible war that lasted nearly for 20 years sai tare 1955 de 1975 lo chingi da mogi defeat to bungam gise kai no hai kanda makhoina legendary warrior madu India da gi lor pani moina Chhatrapati Shivaji se magi keno du da ikhoina thaja ba thamaga confidence to madu gi poto mai baki bina mogi matam du gi Vietnam gi president haiba adra mana kanano magi ning do maki magi matau tam who was that great king na press media na magi mai pa matam hangda Chhatrapati Shivaji ne hai against the Mughal Islamic terrorist mana matom na khana gi pot tawgi pot mana tawi ada Vietnam da kari magu mom leram ta kari khoina world se rule tor ngane man hai gi ada mana madu mai pa matu India da visit ko da to an from sing samadhi me am Delhi da red fort kai da pu kan da Chhatrapati Shivaji gi yaw de krai da na Maharashtra ne Maharashtra ma chatle hek yo mo phom da man lewa pairaga magi bag ta hapchalle hai bi wari ji asing mani ko kari gi no hai sigi atho po lewa magi pokna phom magi mong loi lewak sina ai lamdugi Vietnam soil rap chal lakanda mang na thongna leba Shivaji kumba Chhatrapati Shivaji kum mayam ma tawna bari ken haiba adu ngasidi ekoi gi lamdam sida yamna thongna leba ahalaman mayam tholok po wapam mayam singsu elected mayam sina ko lila drama ge nganga ke hero sawa tholok po ubi ba den ngasai na mamangi sandagi pot yam ngai ta na haur ko tholok po tawbiri ba pot adra makhoi gi syndicate to मधुगी पोत लान ओल सिंडिकेट ना हजिकी एसीएम दब ममांगे सीएम दग मान उनबदुदी मतम लुपा लाख अनिगी पैसा से सीएम के रिलीफ फंड हापगी उनबने
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯗꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯒꯦꯟꯗꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ FIR ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 3 ꯆꯠꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯠꯅꯔꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠꯇꯨꯅꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒ ꯁꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦलिꯇꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯄ꯭रोग्राꯝ ꯌꯥꯠꯂꯒ ꯃꯗꯨ ꯆꯠꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯆꯠꯄ ꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 12ꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯣꯏ 12 ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯄ꯭रिꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯦꯛ 1967ꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯗꯅ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ आर्म फोर्सेस स्पेसिफिक वॉर 1958 से याम डेक्रोनल ओइबा लोने मसी पोस्टि हिंचा एतमगी लोने सिदा फकाप तौगिबा अमा तौगिबा मयाम सिंग लेगिबु मथक मदुगे साथिबा पोट अमा मदुगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक मदुगी मनुंगदुदा हाइबा तारेको मतमदुसु दुम एकोइ स्वाइदा मी म तालौना स्वाइदा फाबा अदुगा अदुरै फाबनि कोमिंगदा फाबनेना पुलिसना कैगेना पांजनबा सिंगजे आइ सादा एकोइदा थेंगनबा यावख्रमने आइना तसेंग एसपी उनगेन इम्फाल चलकांदा कोनुंग ममांग फ्रिस्किंग कोमिंग तौदा फाबनी चेकिंग तौदा हारगा पार्टी अतोपोंगी ममिंग पनिंगदेको अमा थोक पांजलगा नुमि मंगा तरुंगनि दुम अता लोकअप ता थम बुक तौरिने सिगी पोटसे हौजिक हाना मनिल लेगिबा अमा तौगी मयाम आई खंगदे मी खंगदे अमा खंगदे मसिदा यामना साथिन तप 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 एता फाबा याबा पुनबा याबा पोट ngसाइगी स्पॉन्सर तरोगा फंड प्रोवाइड तरोगा वेपन मयाम ट्रेनिंग पीरगा तौरगा लेरिबा प्रॉक्सी एजेंट प्रॉक्सी वार मयाम प्रॉक्सी आर्मी मयाम दुदा तखाइगे लेतना सु एब्रोगेट तौगे लेतना एनी कुकी ट्राइब एने खोइना इंडियन यूनियन दा मणिपुर 1949 दा मर्ज तौगिबा मतमदगी 1956 पौता चररकपदा एनी हाइबा पोट से हापगा एनी कुकी एनी लुसाई एनी कनो नागा से हापम बोट एनी जाब बेरा कारने लौथोक्रब 1956 दा पार्लियामेंट लौथोक्र पोट 1995 दगी अदाय दगी हौरगा हाइतारे पाबुंग रिसांग सेम ओरिंगाय दगी अमुक रिकमेंड तौनबा होनरगा नम लाखे पोटो सिंस अखोना मसे कांग्रेस की बीजेपी वांति कांग्रेस मतम नो कांग्रेस हाइबो वानिको कांग्रेस मतम पाउंग बो मतम 2003 दा अमुक मदु रीइंसर्ट तौसलमिने रीइंसर्ट तौसलमकाना 2003 दा रीइंसर्ट तौदे मोय कुकी की जलेंगम की याला इमोरन दा अदुम यावरगा तारगा ngasi 2005 दा स्टेट गवर्नमेंट मसादो कानबिरगांदा मोगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम का सीजफायर एग्रीमेंट साइन तौनो हौरे कुकी लालोबो सिंजे देन 2008 दा गवर्नमेंट अमुक इन्फॉर्म तौरगा हे सी फाब यावि पुनबियार नंग स्टेट मुंग लेन गदमनी मोगी बिजनेस कैंप पी गदमनी सेशनल ऑपरेशन सु हाइब जे मसी एग्रीमेंट ट्रिपरेट एग्रीमेंट साइन गवर्नमेंट जु तौबो याव गदमनेना मिनिस्ट्री ऑफ होम स्टेट गवर्नमेंट सु की कनो सिंग असि तौरे देन 2005 दा तौसरकान मखाक तावर करी याले होजिक डिप्यूटी सीएम ना अनि पीरि मनुंगदा निमसा किम सिंग नुपा कनानो मदुगी सु साइन तौदु मकोक ने मदुगी लीडर मैम दुगी अदुदी 2005 दा सु एक तौगिबो 2008 तगी निमसा किम जेन पुदरो किम नत्रो 8 के मतुंग दुदा 5 के मतुंग दुदा 8 के मतुंग दुदा अदुदी नेशनल हाईवे सिगी इम्फाल दिमापुर लंबीजे फुल्ली सु तौसी मखादा थमजनगिबि यानो पुथोरपने नाइदि लवी अदुन हुजिति मणिपुर सि येनरब लेंगा एना इकोना सांतना नान हाइबदा इम ताइ यामना फजबो वाफमनि मदुमाइना इकोगी कुकी यमा नागा गे म ब्लॉक सि मैते यमा ताना होनबुदा नागा गी जगह तो मिने लेरम जगह ngasi मैते गे कुकी गे ताना वनरम्बा अगेंस्ट द स्टेट अगेंस्ट द इंडियन यूनियन दा नोमै काफन नव ड्रामा तौरबा मयाम सिंग प्रॉक्सी एजेंट मयाम ngasi कोकोमिना हायेक चकनि गा हाइ पोसिंग मथकदा अमुकसु सिगी पोट मयाम जिगी अगेंस्ट लाउरिबो खोंगि मयाम जे ताना तादना फाबा की हनबा यानबा की पोतरा अनलॉफुल प्रिवेंशन इन 1967 की मदुगी सेक्शन 4 की पोतु अमु ngasi पुसलाइबा से ना अचौबा पोटमा सेक्शन 4 की ngasi की ए की पोसि पुसलाइसे ना लवेबा मरम सिदा यावे it empowers the police and authorized officer to arrest, search and seize property without a warrant if they have the reason to believe that an offense under the act मदुगी चैप्टर 4 के 5 मदुगी कमिट तौरे हाइबदु थाजब तारगदि हाइ पोट यावरेब अदुन ममांग दा एखोइना मसिगी पोटसी मपुंग ओइना चनद्रगसु दुम चनरगा लेबने साइ पाउने याम चुमेबा सिगी ममांग दा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर 1958 चनैंगा दा हौजिकी UAP Act 1967 से मसीगी सेक्शन 17 18 20 से लालौबो सिंग फाव मतमदा लालौबो मरी लेने फाव मतमदा लोइना पामन सेक्शन 1 अम ओएबा अदु सेक्शन 17 18 20 से करी यावरी सेक्शन 17 दा राइजिंग फंड फॉर टेररिस्ट एक्ट directly or indirectly अदु से याव जे 5 years मागी जेल थंबा अदुगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट ओइबि याबा फाइन यावबो याबा हाइरे से पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्ट इन द फंड राइजिंग ऑफ फंड्स फॉर द टेरर एक्ट टू लेरे नंबर 1 सेक्शन 17 दा 18 दना unlawful punishment for conspiracy attempt to advocacy abatement incitement or terrorist act to yaure basu chamane sai mai punishment do require evidence to prove conspiracy or involvement se siding asi phangdamne loi thadokpa adage mo ahum subra section 20 da UPA ke kainda punish any person who is a member of terrorist gang or organization involved in terrorist act hai beneba si punishment is chamane adai da
court na C section 20 ga 718 zila amatunda court ki duty makak lei mari court ki duty di kaino court focus on finding substantive evidence of active membership rather than just association hai beneba sigi posim court na thima tam da di madu ki poto phangtra kana mayam thadu eba ari NSA tabain tagdu na nakala ma chakre ko aduna semjin sajan bo wai mayam nam sudum phaba pun ba tobu ya ba mayam ma just head constable ma dagi hawraga matak tong mayam da loina piba ya ba hana acho khara chawa ma da khara wang khatpam da piram ma dagi nemthar ga pire posin ta kadi aikoi ta sengna yam luba situation na ma da ngasi Manipur lai re ngak yongna luppa sinking community oidrobani ha ba pot singsida ngasi de koina kano elected mayam sina is unable to maintain law and social order magi maintaining social order aduga protecting individual rights and kano di promoting justice koina haiba first and foremost duty magi moral responsibility law da digi kaw ene koina haijari se kaino da first and foremost duty on elected representative is to protect the dignity of the house, that is to protect life and property of common people like ze makoi makok do changde adu yam phaja bam na sai kaino na ong thambi gi do tamon thambi gi pot am yawe ba kaino da koina pawung go da go thambi gi pot am da yawe kaino da Manipur gi leiriba elected nupi me am je nibsa kip jen gi to kro kim yaw han sing gi to kro mo song gi separate administration tam de koi mi ona lawdre koi pot de ko phage pha jana pun gi pun jena koina highest my highlight ji kaino da Manipur gi apun gi saktam mo ngang taba ko ki community ga tang mai khum bu ngang pu gi sawwa ni koina haiji ko mi oi ba mun tin ba kai de ai ma kan masak loin khang ya na social pa pa ngai dum kaino to bu nga tin wari dai adubu maduda nupi me am leiriba sing sina ngasi nupi amagi masa ani apik ani Tronglaobi gen ki siba matam da hawda condolence ki wafam amata ngasi udaba se yam laibok thi aduna elected amagi ekoina mamit chak chak tilaga mathamoi da tason achum amana thin badong na ekoina wangang ba sing na taw iba pot se makhoi makhoi gi weakness to aina tasengna soire ai lale mina hari summe hai ta gi kidan khandara ga tin yo taraga thabak to onthop ngam na hona ga do muta nganga iba pot meam se yekna ba mum khalla kanda masigi pot meam tawri aduga sumba irang thologa irang amagi irang than nan jano na bada ikoi gi Tronglaobi thokpa hek loi gi baga thining gai da pot ama muk thole thinum gai gi pot da kai gumba ko ki nian ta na ba pot to home minister miscommunication hai administration madu gi pot ko khandre rai lam dra ga so kari gumba madu siram ga di Manipur gi metim jam meam kari orum gani hai pot ne beligi aduna sumba pot meam se sathara badina sigi pot meam se ekoi ga thengna harigadi ekoi hujik Manipur da ga ama mukta gi pota we do not challenge we win or die hai ba se lalo bu yaw je gulai pai je hai ba nate aduna ekoi lion of the desert hai ba do lion of the northeast mayam ama leibi po se torokanda ekoi tasengna sumba ek kai ka lang mayam thuna ba ngasai chat pa yadana pot mayam ama pot torko pot mayam sing se masri kibum thokte aduna ekoi swai da ekoi punjal lakanda apun bagi oiba phire mama yamna collective oiba pot ama lobo sumi aduga sumba irang tholopo nuai da thodo wathok ki da thokpiraga ban toriba mai thai ba lambi tholi yam man yam me ba ko koina loina yaw ba ngamudrsu ko but hygienic bamna ban koina blockade natraga shut down torpo matam da manungi oiba idea se kari no khangdana tholaga thakchalaga chasalaga ngauraga utup paraga mi gi gari da kalura thomura tawba mi mayam yawe ba ko wahi wata phajadawa siumba posidi cheng chagring amana cheng ko umang thu haba potuni wakhal mapung phada ba mayam sing se laikai du gi leibiri ba madru yawbi ba lai lai chu haire ba gyan dar ba mayam duna ne khirang silent tor thambiyo natraga di aikoi lambi se somde ju phau ya som phau ya ba da even nurse amana yam pendana ngarang Facebook ta social media tengna da kari hai hospital da emergency gi medical gi chaliba aikoi se lambi thasalaga chalandana somna chalo je tobiganu nakhoi sokpana lakpa mayam dugi aikoi hospital da jinim or private hospital laiba mayam aikoi na mamang da asokpa laga di hana laing janab laiba aikoi na noi aikoi hore na mafam da thengraga di madu ikai ba phaunai na taga nuai da ba ki ba phoi da haiba wafam chingna thol yam pendana haire ba migi nurse ki aduga moi ki uniform am lai jaitana ko masi selaga ntraga hospital card ya laga chalaba press ki on chalaba emergency ki water supply ki chatba port mayam dudi makoi lambi je pulle da thingjan mota machet khra da su kha ga thang godab ne gari achobo chang am da chatpa ya bagi ko arugi macha ma chapba loin thau loin thingu ya ba adubu thamak ta na even ai sa thingnei singam kha da ekoi ki press ki bok chalandra ra ha da loin chi ta changre khidang maning hambira se chapiu kai na ko onjana batan bane dum chatle but mai thawa hogre yara roi kaina ko mai dum matai da sapani chongi chai dum hai kal dum chat pa yaba do tawde that imai ben sit yam paja yawi mamang da press ka ya le chalang go kaina ko se khoi press ki myam chamina press sab kan thengna ba botuni even press ta bauda adugi almain to agadi nga sai mayang lanmi myam mapangi la iba kangu singna nan RPF na natraga CRPF la kaino na camera thugai ba adagi ambulance gi mi sing daraga phuba phuba ti phuda mali sing daraga ko da mukna ba
adagi som nakanda protester me amna tina phuwa abu mayam ama moina tawro do pot mayam ama masigi yamna unlawful oiba human rights total violate oidaba then koi somdana violation torba du somdana constitution of India na right to equality, right to freedom of speech and expression, adagi right to life mayam ama koi de pira ganda leiba pot se constitutional measure protection safeguard amatta pangdaba se masigi pot se nungaite aduna aikoi panelists amoina su yamna sengna dong dong ngang ba singse we are just turning like straight trees who always cut first for furniture habido adugi poda tarak to eva aduna sigi potsi mayam se lengak sasanna matik sana khandaraga magi tawphum thokpo lawphum thokpo masa masa gi moral responsibility plus as an elected as an legislature amu oina legislative assembly ro phamma kanda law maker men leiba makoina tawgodaba makoigi thabak thorom mayam procedure mayam singse chongan ka laga chatpa yagane khan ba wakan do madrugi escalate to thropo ngatani kidang wakan phadabi yona is man tham se na last one of the je koi gi there is a big question like se koi central or ga central or state security force ki matang da koi achok question ama ka irang ja hobudai na lakpo ju achok question ama ka oide tuna koi gi hojik lai di ba present na kanu hai tari security kanu mayam lai di state ki center ki mayam lady masidai sida koi sometimes government na koi gi order pdb na daga ya dabri ma koi to bangam daba tawdam haibna chingba aduga koi to haninga mafam khara dana koi na koi khudam har ka protest ku matana mo ki mating hena fudo ki pot ma koi na uba kumba siguma pot mayam lai seida masigi pose leidiba central security forces sing sigi koi gi khangai sing thamna bada koi gi india gi adagi policy ma gi makha dagi su dagi hawdaga moi de season na bani proxy ne dunia dai fa ofam mayam am lei asigum masina koi gi governance ta kamaina complicate oheli aduga government ki side gi so ojana manga thambi ki koi thinung gi du su koi gi civil dress la pada koi gi home minister ne sengdo ki bada koi de moi da assam rifle hai ta di kari post so karamba commander ki makha la kono haibna chingma du phajana sengdok tab mayam chamam na po ga dum lo sing gi ofam am lei de asina koi de governance se hena complicate ohen bagi moi disi gi response na ohen bra at haraga koi huji akoi da currently missing oi ba koi gi inclusive situation that solution je uja ka main thambi ning sai sidi kaino ne koi gi state amagi magi tawgadaba magi state subject se state na ningthi jana taw pu matam aruga center na zo state sida indian union da yawa state amani aikoi chamana ba miyeng da atop state mayam amada ai union gi leader oriba union gi minister oriba mayam singse sina mai magi state ta thopagum na khanbirakpa ngamba matam do adwai da aduga aikoina tasengna constitutional safeguard protection hai base karam kanda phanga kanda karam bai koina ngasidi constitutional kanogi rights adagi khoi gi mayam sing protection mayam sing je phang kai ta gadi elected mayam je hana matik chaba ma change ba mathongna leiba ma makhoina matik chadra ba mathongna leitraba aruga division of powers constitution na executive ki legislature ki judiciary ki na piri posting ning sina season ba ngamaktra ba mai magi matang matungina elected leitragana bureaucrat officer mayam na handak mayam ka karan tawre na mayam hainai chumbana talam na ama oigraga even kano da tender bokta minus 30-40% da lawhalle ka haiba pot adagi som da mla minister mayam lai trabin makoi makochal makoi na kano tawi haina pot mayam ama sumba si lan nadar chumbada na mafam ama da thamgraga da sumba tawi ba pot mayam sida iramdam ifurup izati imalebak leiminari ba furup kanglup kudi nungsi chanana lai jai ba taragadi leidiba leaders mayam singdo madar chap chaba makoi da mipum khudi makta magi respect aduga my honor aruga sincere aruga magi approach mayam singche yamna phajaba pot amaka change madugi pot matam do loina makoi da leiraba qualified oraba aruga leader amoina ikuna train je mak aine he haijaba makok masa adana asang ba bogi mayam ama chingba do maina magi lemin kudi mak colleague cabinet colleague councils mayam natraga mla minister mayam natraga praja mayam je mana leader mo chingna chatpa ngambagi thongna do mangonda madu leina ba khonaraba adu tagadi koi constitution na piriba liberty equality humanity justice haibase masi phangani natraba ikoina tasengna hojik rule of law leite law leitaba leibangni rule chanadaba leibangni haiba singse masi gi pose dum taraga tokani aduna hojikti conflict se yamna complex oba pot amada gyan en tadaba pot amda yamna confusion yamna contradictory oba pot mayam sung si nong moi tole ebo sigi marak thole iba mayam singse ikoina tasengna haragadi aina masi am kuire masi sahi kenogumba manga trek ke mamang de iba article maga pandam delhi de ko are atopa khoi thawalom da maga phong de igi da maga aina article ngi igi sen mayam yam sauna gi ko ele bol ning ba bol le pa kango sing yamna reaction akan ba laki adu phong di article de ko
sabi tharaga chatpa kanguna miyam gi mute oiba khak ngamoi miyam gi tabak tawang ngamoi han title thon mang i ge ba sigi article yam irame article ira kan da mi se khana wa hoin to e aikoina hai ba pot to gi lausan laga ira e pot si karino kiran gumma kai su khang da ba ngang amana sibo yauna khallaga di manipur gi thing teng lai ba mayam dana kiran gi pot da madu gi support toroga madu ge na phajaba pot puthoga natraga guide toroga advice toroga kiran je magi wafum swai je soire magi se sumi se la le haga chamin ba yaba mayam lai ba sing se ngasi di an khadi thopi re an mayam thokna lai ba sing je thopi re ga di aikoina ngasi se panel lam la ga leba ki issue nei na bada ikoi gi kaino se itiki pa natraga su nei na badi yauri ba ko sigi pot mayam je ina hajeni na nei na iba pot mayam sida ikoina people ki voice people represent toroga lairiba mayam sing do praja mayam sina hawgala kana nakoi pamdre nakoi to du la le si sem du oina lauri ne ba civil society organization natraga protest demonstration mayam tawri sing je masi constitution ki article sing na dum provide toroga ayaba piraga if peacefully without arm chatlaga di yai haibje lairaga leiba se masi fawda even uniform set pamrak tagi injal laga toribra masana toribra praja mayam phuba naiba olaga nungai bra adra nauri kapa mi phuba adagi moina han hoba nung tha baje even nauri ka baje camera thugai baje police na army na natraga sivai chumnagi police tawhum thokra ba sir nauri ka pa magi pot nahan kangsi yer magi pot aragi koina sp na sengdok podana protesters sing dagi torok podagi sumba nungai ta thokuni hai adu nongala kan mayam ma मिचम तब यूनिफॉर्म सेपन तबसु थागल एबा देन अदु थागन रक मतुंग दि कोने स्माइल लॉक मतुंग दा नान प्रोसेसर फाव द मोइनी फा कांदा अमदि सिविल दनि को अदुबुदि को पुलिस ओइर मे काइन थोले एबा को सि नुवाइतेबा अखोइ मसेन स्माइल लंग दनगदन मते ngasi iramdam ifrup izati da ngasi masi wahaliba mai horiba saiba se muthamina ji haib taragadi ekoi tungi kaino surol singi damakta khalaga thabak kar torom ji haib taragadi ekoi punna lemina ragasu ekoina toriba makoina toriba pot mayam sing se masais da ekoi gi lobham thokpa responsibility se mai jaga leibsina sabchan lorogadi mai ji muthat minragadi araiba potni mai je muthat moda ekoina mai chak leibada thau hajen bi film da wahi wata raga ek mayam ama chathar agadi manipur da hayeng ekoi hujiki UAPA ki potu su oireng khalasi madugi potu da mi ma samnai ma tinai ma smai toina pha bhor khondana fare akhoi mayam se civil society oigera protester mayam ura phabi ro haibada thambam changadore manipur da madugi lockup natraga jail lairagadra manipur praja lak kaino sida kunthra mari manga leibisa chingi jaga singse masir su ojik naga go ki tawna ba na maikung da to mayam thongna eba ko ada valley ge jaga da mite community leiba singsi manung da mayam amana lak manga ta thorko da leiroi adu sigi pot sida bab hena tahaning ba last oba wafam amaka ngasigi kaino ji khana ne nojigi debe sigi aina thamjaning pot amakak lei manipur ngasi protester wo tholok po singsida ina kara kunba mantri mandrol singi natraga phamtong ba yaitong phongtong ba singi imong manung magi nupi angang kayam yauragwe have questions ni nahano ka wangkhem longi da magazine machana ba thola ga togi bududi madudi id madu kanone khande ngaktangi tat part oina ui maka tawju ugi de ko sumana taba chap chana thola gidi yam matik chai phai handak achauba relay ma government lak tinga da government lak na ba ko komina chau thodang ma logi de yai tedim ground da gina thau ground sakhiba pota even ai hijack roy ta karamba AC gi MLO gi no hijack ko lambi da mask ko chalaga mic ko chalaga ising yen tawram meba masak expose to deba ko adamaina tholoko da MLA sing gi kayam yami adum bosing dum tholaga hojik sumba irang se yaur enkalo ASP gi masana DG gi masana IG gi matana cabinet minister gi masana chief minister gi imung na taga MLA sing gi keno na pull up auraga ikoi chumi प्रजाना हरिसी अखोई तौबम थोन थोलकपदो मसी मतंगदी सोल्यूशन प्रोग्राम खोंद वाखल तामिनबस मथौ ताई कोकोमी हेंगी खोंचत्ता हंगिबा वाहंग तरुक्सिगी पाकुमजु लेंगाकना पीरगा मदु लेंगाकना चिन खतद पीबना तब थबकतो एक्शन न ओंथोकपदो मदुगी ओंथोकप तारगदी इरांग से सामम फतरसु सामद यांखैदी हेक पीरगा थबक ओंथोकपनमिता तंखाइदी लोइग्रगनी नै स्माइ थमजे